Dakle, dragi gledatelji, vidjeli ste kako je bilo na stadionu Grbavica. Zaista možemo slobodno čestitati Fudbalskom klubu Željezničar, navijačima i rođendan, ali i tu jesenju titulu. Danas se, ja mislim, samo o tome priča. Za koga ti navijaš fudbal? Sarajevo. Moj otac navija za Želju, ja sam prva čestitala. To je naša širina. To je jako lijepo. To je naša širina. Moj rođeni brat navija za Želju, ja sam naravno bez problema čestitala. Pa da, to je tako normalno. U svakom slučaju ne pričamo o fudbalu u narednim minutama, je li tako? Pa, sportski jeste. Ovo što ćemo mi pričati jeste malo u sportskom duhu i tako dalje, jer i tu je isto tako promocija zdravog života i mislim da se uklapa. Dobro. Znači, pričamo o ekološkom projektu List, udruženja Green Art, art performansu koji je bio za 25. novembar. 24. Pardon. Formiranje drveta srama, a sve pričamo sa Almom Krasnicom, predsjednicom udruženja Green Art, akademskim grafičkim dizajnerom. Dobrodošla u Dobre vibracije. Hvala, najljepša. Meni je zaista drago biti tvoj gost i naravno gost Dobrih vibracija. Hvala ti puno. Na samom početku, mala lična karta udruženja Green Art. Udruženje Green Art, recimo, dakle ja da kažem za sebe prvo da sam inače grafički dizajner i sa statusom slobodnog umjetnika ja sam onda stvarno kroz moj posao, način života i način razmišljanja i posmatranja stvari oko sebe osnovala udruženje, nevladna organizacija Green Art. Ja kažem, to je jedna simbioza nekih dotadašnjih i dešavanja i mojih aktivnosti, javljanja neke javne pozivne konkurse i kroz taj rad sam ja shvatila u stvari šta znači imati jednu nevladnu organizaciju, da ti to daje još jednu slobodu, korak još naprijed, da budeš i samostalan i da svoje ideje onda možeš i da sam implementiraš i realizuješ, a u stvari da ne čekaš da se to neko drugi sjeti. Jer znate, mi inače grafički dizajneri čekamo neke prilike da uđemo u neke projekte i da budemo angažovani po tom pitanju kad neko osmisli i uspije da se izbori za neki projekat, a ovaj put ja sam stvarno uspjela da odem toliko daleko da sam sebe zaposlim. Tako da je to zaista meni još jedan dodatni pokretač. Znači, ne moram da ovisim o toj nekoj dobroj volji i tako dalje, jer znate kako je danas, nije samo kvalitet koji vas progura da dobijete neki posao. U stvari, to je sve manje i zbog toga se ja ne dam zbuniti. Ja sam onda tako sam sebe zaposlim i to je odlično. Do sada to jako fino funkcioniše. Koliko imamo ideja, o tome stvarno ne treba pričati, ideja je jako puno. A ono što mene privlači kao čovjeka jeste da u stvari svoj taj kreativni proces i ideje i uopšte iskustvo i rada u medijima, u marketinškim agencijama i za marketinške agencije i tako dalje, da to sve usmjerim za dobrobit društva. Tako da je to upravo taj Green Art. Znači, Green Art ima osnovni cilj da se zalaže za dobrobit društva kroz umjetnost. Dobro. Green Art, udruženje Green Art stoji, možemo tako reći, jednim dijelom iza prvog ekološkog marša koji je bio 24. i to prvog ekološkog marša u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine, jeste. Mi smo jako ponosni na ovaj projekat, pogotovo što vidimo da su mnogi stali iza nas. Inače, danas ne bi mogli ovako pričati o jednom uspješnom projektu koji je popraćen i ovako i medijski, zato se zahvaljujem i vama. Danas znamo koliko je bitan medij, pogotovo za ovakve projekte i tako da nam i to nas ohrabruje kad prepoznate i pozovete i dadete na priliku da pričamo o tome. Jer mi danas već razmišljamo kako bi volio da takav jedan ekološki marš koji je zaista prvi u Federaciji Bosne i Hercegovine, da to bude nešto na većem nivou. Ja kažem, ja sam uvijek za, već nam neki predložili, pa zajedno smo jači, tu smo, je li tako? Ko je učestvovao u ovom ekološkom maršu? U ovom ekološkom maršu učestvovali su, prvo ću istaći Mališane koji su nas zaista bili kupili, oduševili, a to su izviđači sa područja Iliđe. Oni imaju tačno ime svoje brigade, morate pogledati na našem Facebooku, tu su, prisutni su i oni su prvi došli i moram reći i malo su i uranili bili to kupljanje. Onda su nas popratili učenici srednje škole, grafičke škole sa Iliđe. Bilo mi je velika čast jer je i njihov direktor došao sa nastavnicima, tako da su oni nama rekli njihove inpute, da je ideja bila odlična, da su učenici bili oduševljeni. Ipak su neki naše kolege, mladi kreativci, grafičari i oni su zaista došli u velikom broju da nas poprate. Pridružili su nam se i drugi isto tako iz nevladnog sektora. Tu je udruženje Iskra, mreža za izgradnju mira, koja ja zaista volim inače da sarađujem s njima jer to je toliko
toliko jedna široka nevladna organizacija i znate, oni su nas na neki način uvezali, informišu nas, što je jako bitno, znači doći do informacije u pravom momentu o raznim konkursima, pozivima, javnim i tako dalje, tako da su oni recimo i distribuirali informacije za ovaj događaj i pozivali volontere. Znači da je ovaj projekat u tom maršu imao puno više ciljeva, ne samo ekološki, recimo i promociju volonterizma, angažman mladih ljudi. A ono na što smo jako ponosni jeste da je tu bila i inkluzija, da su nas popratili i u velikom broju došli volonteri nevladne organizacije Altruisti Sarajevo. Svjetlo. Pardon, svjetlo. Da, svjetlo. I oni su tako revnosno s nama promarširali i uopšte uspjeli da pošalju i da napravi tu diseminaciju takve jedne poruke, ekološke poruke. Šta je konkretno podrazumijevao ekološki marš? Gdje ste krenuli i zbog čega ste došli do tog drveta srama? Dobro. Sad ovako, u biti to je ekološka kampanja List. Dobro. Ideja je u stvari da se borimo ne samo za drvo, nego za svaki list. Znači, danas je zaista toliko ekologija, ekologija je nauka o prirodi i tako dalje. Znači, zagađivanje tog okoliša i tako dalje. Do te mjere je sad došlo da je već vrijeme da se borimo za svaki list i naš projekat se tako i zove i mi se zalažemo za svaki list jer on je svaki je filter neki prečišćivač i proizvođač i kisika i tako dalje. I mi smo izabrali lokaciju Vrela Bosne, u stvari Velika aleja, koja se nalazi u sklopu zaštićenog područja spomenika prirode Vrela Bosne, jer između ostaloga jedan od ciljeva projekta i rada Udruženja Green Arta jeste promocija zaštićenih prirodnih područja u Federaciji Bosne i Hercegovine i u stvari odatle je i osnova ovoga projekta koji je od 2009. godine zaživio u našem udruženju gdje mi radimo već dosta nekih, imamo 3 do sada izdanja zaštićenih područja. Do sada su to bile sve na kantonu, sad ćemo malo otići u Hutovo blato i tako dalje. Tu je bio, obradili smo i Skakavac i Bijambare i ovaj put sad treba da izađe i sljedeća ta edicija, to je upravo spomenik prirode Vrela Bosne. I zbog toga smo mi izabrali tu lokaciju marša, a pošto se zaista borimo za svako drvo, onda je aleja to i pravo mjesto. Mislim, tu imamo tu jednu našu, poznatu aleju koju nema čovjeka i Bosanca koji ne voli svako drvo u toj aleji, jer mi smo odrastali uz taj ambijent i tako dalje. I ujedno da promovišemo zdrav način života. Dobro. I u suštini šta ovo u stvari predstavlja? Znači drvo drži, je li tako? Potrebni smo jedni drugima, vole vas i crnogorično drveće. Znači to je ta ekološka kampanja List, što znači da je to drvo srama u stvari? Da, to je u stvari, ovo su transparenti našeg ekološkog marša i poruke, u stvari ono što smo mi progovorili za drveće. Zakačili smo mi ove iste, pomogli smo drveću da drži i te transparente, da nas zamoli i ono drveće nama govori, da nas i voli i tako dalje i da ga čuvamo jer i mi njima trebamo kao što i oni nama. I to je činjenica. Ali sad što se dešava, svi učesnici ekološkog marša su bili ujedno i učesnici art performansa. Dobro. Ja sam imala ideju i potrebu da napravim na jedan malo drugačiji način, atraktivniji, da one ustaljene poruke, znači one zaista i dan danas vrijede, ali mi moramo biti kreativniji da dopremo do svijesti građana, moramo biti nekada i virtuozi, ali uspijevamo sa nekom kreativnošću svakako da pošaljemo. Tako mislim da smo i ovaj put uspjeli da kreiramo vrlo upečatljivu i atraktivnu poruku, a to je da smo svi formirali drvo srama. Znači, to su bili vizuali koji su jasni. Oni su totalno jasni. Mi smo imali jedan panel od 5 metara na kojem sam ja prezentirala prirodu onako kako nam je Bog dragi dao, čista. Svi elementi su tu zastupljeni, voda, zemlja i drvo i zrak i tako dalje u onom jednom zdravom ambijentu. A pored toga je upravo taj jedan vizual koji jeste to drvo srama, rezultat ljudskog djelovanja globalno na planeti. I onda su učesnici na kraju tog marša prilazili drvetu i formirali ga. Zajednički smo ga formirali, dopunuli smo ga s onim što mi ostavljamo u prirodi, tipa plastika,
Tu su autogume, mislim, znate. Jedino mi je žao što nismo uspjeli onu veš mašinu. To me uvijek fasciniralo kada odete ovako u neki biser prirode, neki klanac, jedva pristupan i to sve. Ali vidite veš mašinu na krošnji, mislim, one olupine i tako auta. I to je to od čega smo mi u stvari formirali drvo koje se u korijenu guši od te plastike. I mislim da sam ja uspjela vizualno da to dočaram, da nema tu dvojbe i poruka je vrlo jasna. Brendirali smo i taj marš. Evo, ja sam, Alma, ovaj put ovom prilikom htjela da te zahvalim na učešću u emisiji. Tebi sam isto tako donijela ovu majicu. Hvala. Ništa, nadam se da će ovakvih akcija biti više u smislu da ćemo više čuvati prirodu i poticati taj razvoj turizma, ali da ćemo sve manje morati da je čuvamo jer će onako biti puno drveća oko nas i nećemo morati da vodimo toliko brigu o njima. Vama hvala na odvojenom vremenu za dobre vibracije i svaki put ste zaista dobrodošli kada su u pitanju ovakve ekološke akcije jer kao što ste vi rekli trebamo mi drveću koliko i one trebaju nama. To je tako. Nema na čemu.